Venezuela, igihugu gifite umutungo munini wa peteroli ku isi, ariko kikaba kimaze imyaka myinshi gihanganye n'ubukene, imyigaragambyo n'amakimbirane ya politiki atarangira. Ni gute igihugu gifite umutungo mwinshi gishobora kugeraho abaturage babura ibiribwa n'imiti? Ni gute umuyobozi w'igihugu nka Nicolas Maduro yashoboye kuguma ku butegetsi nubwo yahuye n'igitutu gikomeye cy'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga? Iyi si nkuru ishingiye ku kintu kimwe gusa, ishingiye ku mateka, ku makuru azwi no ku bitekerezo by'abasesenguzi ba politiki mpuzamahanga. Mu gukora iyi nkuru twifashishije amakuru aturuka mu bitangazamakuru mpuzamahanga byizewe nka Al Jazeera ndetse na BBC News. Uyu munsi turagaruka ku rugendo rwa Nicolas Maduro, kuzamuka kwe mu butegetsi, ibibazo by'igihugu cye, n'impamvu Venezuela yabaye ikibuga cy'amakimbirane ya geopolitiki ku isi. Murakaza neza, muri kumwe nanjye Umutesi Glorious. Niba kandi mukunda izi nkuru ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo mutazacikanwa n'izindi nkuru tuzajya tubagezaho. Nicolas Maduro yavutse ku itariki ya 23 Gushyingo mu mwaka w'1962. Avukira i Caracas muri Venezuela. Umwe mu bayobozi bagiye bagibwaho impaka nyinshi ku rwego mpuzamahanga mu kinyejana cya 21. Yageze ku butegetsi nyuma yo gutsinda amatora yihariye yabaye muri Mata mu mwaka wa 2013. Yari agamije guhitamo uzasoza manda ya Perezida Hugo Chavez wari wapfuye muri Werurwe 2013. Nk'uko byatangajwe n'amateka ya politiki ya Venezuela, mbere yo kuba perezida, Maduro yari vice perezida kuva mu Kwakira 2012 kugeza muri Werurwe mu 2013. Nyuma y'urupfu rwa Chavez, itegeko nshinga rya Venezuela ryamushyizeho nka perezida w'agateganyo, maze ategura amatora yihariye. Aya yatsinzemo ku majwi make cyane ugereranyije n'uwo bari bahanganye. Abasesenguzi bamwe bavuga ko iryo tsinda rito ry'amajwi ryatumye ubutegetsi bwe butangirana intege nke cyane. Mu mwaka wa 1999, Maduro yabaye umwe mu bagize inteko nshinga amategeko yihariye yahinduye itegeko nshinga rya Venezuela. Abasesenguzi benshi bemeranya ko iryo tegeko nshinga rishya ryagize uruhare rukomeye mu gushimangira ubutegetsi bwa Hugo Chavez ndetse no gushyira uburyo bushya bwo kuyobora igihugu. Guhera icyo gihe, Maduro yagiye atorerwa imyanya itandukanye, harimo aho yaba umudepite, aba perezida wa National Assembly, nyuma aza kugirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Muri izi nshingano zose yashyigikiye politiki ya Chavisme ishingiye ku kwigenga ku ngaruka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugenzura no kugabanya ubwigenge bw'inganda z'ingenzi no gukorana bya hafi n'ibihugu nka Cuba, Uburusiya, Iran ndetse n'Ubushinwa. Ababishyigikiye bavuga ko iyi politiki yari igamije kurinda ubusugire bwa Venezuela, mu gihe abayinenga bavuga ko yashyize igihugu mu kwitandukanya n'ubukungu mpuzamahanga. Mu mwaka wa 1999, Maduro yari umwe mu bagize inteko nshinga amategeko yihariye. Yahinduye itegeko nshinga, igikorwa cyagize uruhare runini mu kuzamura Chavez ku butegetsi. Uwo mwaka kandi Maduro yakoreye mu nteko y'abadepite, ariyo nteko yo hasi yaje gukurwaho ubwo igihugu cyahinduraga inteko kigashyiraho National Assembly igizwe n'inteko imwe gusa. Aho Maduro yatangiye gukorera kuva mu mwaka wa 2000, yongeye gutorwa mu mwaka wa 2005 kandi ayobora iyo nteko kugeza mu mwaka wa 2006 ubwo yagirwaga minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Muri uwo mwanya yakoze cyane mu guteza imbere intego za ALBA, Bolivarian Alliance for the People of Our America. Iyi yari igamije kongera ubufatanye mu bya politiki, imibereho n'ubukungu muri Amerika y'Epfo ndetse no kugabanya ijambo rya Amerika muri ako karere. Yafashije kandi Venezuela kugirana umubano wa hafi n'abayobozi b'ibihugu batavugwaho rumwe n'abandi ku isi nka Muammar al-Gaddafi wa Libya ndetse na Robert Mugabe, perezida wa Zimbabwe. Izina rya Maduro ryatangiye kumenyekana cyane muri guverinoma, cyane cyane ubwo ubuzima bwa Chavez bwatangiraga kujya mu bibazo. Wera muri 2011 igihe yatangazaga bwa mbere ko afite kanseri. Mu Kwakira 2012, nyuma y'uko Chavez atsindiye manda ye ya perezida, atsinda Henrique Capriles Radonsky, Maduro yagizwe vice perezida. Icyo gihe kandi umugore wa Nicolas Maduro wigeze no kuba perezida wa National Assembly yari umushinjacyaha mukuru wa leta, bigatuma bombi bafatwa nk'abafite ubutegetsi bukomeye kurusha abandi bose mu gihugu. Mbere yo kujya muri Cuba kongera kubagwa mu Kuboza 2012, Hugo Chavez yatangaje ku mugaragaro ko Nicolas Maduro ariwe yifuzaga ko yamusimbura mu gihe atari kurokoka. Nyuma y'iyo operasiyo, ubuzima bwa Chavez bwabaye ibanga rikomeye.
bituma isi yose itamenya neza uko ahagaze, ndetse n'irahira rye ryo ku ya 10 Mutarama 2013 riratinda. Nubwo mu mategeko Xavier yakomeje gufatwa nka perezida, abasesenguzi benshi bemeza ko mu bikorwa bya politiki bya buri munsi Nicolas Maduro nk'umunyakuri wa Chavisme kandi wari vice perezida ariwe wari ufite ijambo rikomeye mu buyobozi bw'igihugu muri icyo gihe. Umuryango wa Chavisme, Maduro yatanaga cyane na Diosdado Cabello wari perezida wa National Assembly wafatwaga nk'ufite inkunga ikomeye y'igisirikare. Mu gihe Maduro we yabonwaga nk'ushyigikiwe cyane na Cuba uyobowe n'umuryango wa Castro wari umufatanyabikorwa wa hafi wa Chavez. Nicolas Maduro yashatse guhuza igihugu cye cyari giciyemo ibice bikomeye, ariko mu ntangiriro za 2014 abaturage bo mu cyiciro cy'abakire n'abaciriritse bo mu mijyi myinshi ya Venezuela batangiye kwigaragambya bamagana ubutegetsi bwe. Abaturage bo mu mijyi ya Kajagari, Shantytowns bo bari bashyigikiye Maduro, kandi igisirikare n'inzego za polisi nabyo byahagurukiye kumushyigikira. Mu kwezi kwa Gicurasi imyigaragambyo yari yatangiye kugabanuka, nibwo bafunze Leopoldo López, umuyobozi w'itsinda rikaze ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Habaye imyigaragambyo mike, gusa Nicolas Maduro amaze kubona karushijeho gukomera muri Nyakanga, guverinoma ye yafunze abandi banenga ubutegetsi bazwi cyane. Mu muryango wa Chavisme hari amatsinda 3 yataniraga kugira ijambo rikomeye. Irya mbere ni abasivili bo ku ruhande rw'ibumoso bari bafitanye umubano ukomeye na Cuba. Irya kabiri ni abasirikare bari baragize uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi kwananiranye muri Gashyantare 1992. Itsinda rya gatatu ni iry'abayobozi bo mu ntara bari bafite inkunga ikomeye y'abaturage bo mu duce bayobora. Nicolas Maduro we yahisemo gushyigikira itsinda ry'abasivili bo ku ruhande rw'ibumoso, nk'uko byagaragajwe n'abantu yirukanye n'abo yashyize mu myanya y'ingenzi. Muri icyo gihe kandi ubukungu bwa Venezuela bwari mu bibazo bikomeye cyane, ahanini bitewe n'igabanuka rikomeye ry'ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga. Byongeye kandi peteroli ya Venezuela yari igenda irushaho kuba iremereye kandi ifite ubukana bwinshi, bityo kuyitunganya bikaba bihenda kurusha peteroli nziza kandi yoroshye ndetse ikundwa cyane. Ubukungu kandi bwari bwarazahajwe n'igabanuka ry'inganda zitanga umusaruro ndetse n'iyoherezwa mu mahanga ritari peteroli. Ibyo bamwe basobanura nko kunanirwa kwa guverinoma gushora imari ihagije mu nganda no gushyira imbere politiki yo kugenzura no kwigarurira inganda ku mpamvu za ideoloji nko mu mashanyarazi ndetse n'icyuma. Izamuka ry'ibiciro ryari rikabije cyane, riri mu rwego rwo hejuru ku isi. Uko ubushobozi bwo gutumiza ibicuruzwa mu mahanga bwagabanukaga, niko haburaga cyane ibikoresho by'ibanze nk'impapuro zo mu bwiherero, amata, ifu ndetse n'imiti imwe n'imwe. Iki gihe Nicolas Maduro yahise yibanda ku mpaka zari zimaze igihe kirekire hagati ya Venezuela ndetse na Guyana ku gice cy'ubutaka. Venezuela ivuga ko ari icyayo kuva mu kinyejana cya 19. Izo mpaka zarushijeho gukara muri Gicurasi 2015 nyuma yo kuvumbura peteroli mu nyanja iri hafi y'akarere kari ku mupaka. Muri Kanama 2015 habayeho kurasana hafi y'umupaka wa Colombia, hakurikirwa n'ibirego byo kwambutsa magendu, bituma Venezuela ifunga umupaka kandi irukana abanya-Colombia bari hagati y'1400 n'1500 aba bari batuye muri Venezuela. Muri Nzeri umwuka mubi waratuje, ambasade z'ibihugu byombi zari zarirukanwe zisubira mu myanya yazo, nyuma y'uko Nicolas Maduro na perezida wa Colombia Juan Manuel Santos bahuriye Quito muri Ecuador bakemeranya gutangira gusubiza umubano w'ibihugu byabo mu buryo busanzwe buhoro buhoro. Ku itariki ya 13 Gicurasi 2016 Nicolas Maduro yatangaje ibihe bidasanzwe byahaye igisirikare na polisi ububasha bwiyongereye bwo kubungabunga umutekano w'igihugu, kandi byongera ubushobozi bwa perezida bwo gukorera hanze cyangwa kurenga ku nteko nshingamategeko. Ibihe bidasanzwe nk'uko biteganwa n'amategeko ya Venezuela bivuze ko perezida ashobora gufata ibyemezo byihuse mu bihe by'amage cyangwa imyigaragambyo. Ariko abasesenguzi bamwe bavuga ko bishobora kwifashishwa mu kwigizayo ubutegetsi no kugabanya ijambo ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Maduro yasobanuye ko yafashe icyo cyemezo mu nyungu z'umutekano w'igihugu, ashinze imitwe yo ku ruhande rw'iburyo yari ifatanyijwe n'abanyamahanga mu mugambi wo guhungabanya Venezuela. National Assembly yahise yanga iryo tegeko, ariko Maduro yatangaje ko atazubahiriza iyo myanzuro, anashidikanya ku bwemerwe n'ububasha bw'iyo nteko. Muri icyo gihe kandi komisiyo y'amatora yemeje ko icyiciro cya mbere cyo gukusanya imikono yemeza referendum yo gukuraho Maduro cyari cyuzuye, ariko icyiciro gikurikira cyari kigoye cyane.
Mu mpera z'Ukwakira 2016 igihugu cyiteguraga gutangira icyiciro cya kabiri cyo gukusanya imikono kugira ngo habe itora ryo gukuraho Maduro, kandi ubushakashatsi bwerekanye ko abenshi mu Banya-Venezuela bashyigikiraga kava ku butegetsi. Icyakora inkiko zo ku rwego rwo hasi zanzuye ko icyiciro cya mbere cyari cyaranujwe n'uburiganya, maze komisiyo y'amatora ihagarika burundu icyiciro cya kabiri, bityo ko iryo tora ritabaho mu 2016. Byongeye kandi icyemezo cyo gusubika amatora y'abayobozi b'intara cyahungabanyije abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aba banenze Maduro bamushinja kuba yaragiye ku murongo w'igitugu. Mu gihe National Assembly yatangizaga urugamba rwa politiki n'icyaha kuri Maduro, Maduro asubiza ko ari umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi. Hagati aho Papa Francis wa mbere, umukuru w'abakatolika wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo, yashishikarije gutangira ibiganiro hagati ya guverinoma n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hagamije gushaka umuti w'ibibazo bikomeye by'igihugu. Uyu munsi Venezuela ihagaze nk'igihugu gikomeye ku ikarita y'isi, ariko gifite ibikomere bikomeye mu mutima wacyo. Nubwo Nicolas Maduro akomeje kuyobora igihugu, ubutegetsi bwe bushingiye ku mbaraga z'inzego z'umutekano n'igenzura rikomeye rya politiki, aho demokarasi igarukira ku isura yayo aho kuba ku mutima wayo. Abaturage benshi baracyahanganye n'ubuzima bugoye mu gihe guverinoma ivuga ko igihugu kiri mu ntambara y'ubukungu n'igitutu cy'amahanga. Ku ruhande rw'abanyapolitiki n'abasesenguzi, Venezuela ibonwa nk'igihugu cyinjiye mu gihe kirekire cy'ihangana rya politiki. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amatora n'inzego z'igihugu byatakaje ukwizerwa, mu gihe abayishyigikiye babona ubuyobozi bwa Maduro nk'ingabo zirinda ubusugire n'ubwigenge bwa Venezuela. Ibi bituma politiki ihinduka urugamba rwo kuguma ku butegetsi aho kuba ikiganiro kigamije inyungu z'abaturage bose. Iyo turebye ahazaza, abasesenguzi benshi bemeranya ko impinduka zitazaza mu buryo butunguranye. Ahazaza h'igihugu hitezwe mu nzira igenda gahoro, irimo ibiganiro bya politiki, kugabanya igitutu mpuzamahanga no gufungura ubukungu buhoro buhoro. Nk'uko Michael Shifter, umusesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki y'Amajyepfo, yigeze kubivuga, Maduro ashobora kutagira inkunga ikomeye y'abaturage, ariko agakomeza kuguma ku butegetsi bitewe n'inkunga y'inzego z'igihugu ndetse n'intege nke za opozisiyo. Ibi bituma Venezuela igaragara nk'igihugu kizakomeza kubaho mu mwuka w'ihangana rirambye, aho impinduka zizaturuka ku kwihangana no kuganiraho kuzava ku mpinduramatwara yihuse. Venezuela si inkuru ya politiki gusa, ni isomo rikomeye ku isi ryerekana uko ubutegetsi, umutungo kamere n'amakimbirane mpuzamahanga bishobora guhindura amateka y'igihugu n'ubuzima bw'abaturage bacu. Mwakoze cyane, ibiganiro nk'ibi ngibi byo ntakagaruka. Mwari kumwe nanjye Mutesi Gloriose.